Zadnja konvencija ove godine i ovaj put smo u Zagrebu na PandaConu, konvenciji azijske kulture. Ovaj put je malo drugačije započinjem video da malo možete dobiti dojam kako je to kada se pripremam za štand na konvenciji. Općenito mislim da se drugi kreativci puno više pripremaju od mene jer ja samo trebam doći do printaonice i isprintati svoje radove koji su već gotovi. Ali onda kreće onaj mukotrpan dio kada moram sve to sama izrezati i to bome fino traje. Sam dan konvencije započinjem sa odlaskom u grad jer sam naravno zaboravila nabaviti par stvari pa ih odlazim kupiti u zadnji čas. Hlači mi padaju i počinjemo sa jutarnjim danom. Imali smo jednog jako umiljatog i jako simpatičnog susjeda. Komentari? We are open for business. I tako je konvencija službeno bila otvorena za posjetitelje. Za razliku od drugih konvencija, rekla bih da je PandaCon puno opušteniji, ima puno manje događanja na programu, no zato to daje prostor da se ljudi međusobno podruže, popričaju i međusobno poznaju. Ako imate malo slobodnog vremena i volite anime, PandaCon se fakat isplati i posjetiti. Ja tu sad snimam štandove i njih sam najviše snimala zato što su oni meni uvijek najzanimljiviji na konvencijama. Dobro, naravno ima dobrih programa i to, ali ja patim za svim ovim stvarima koje ljudi prodaju, koje ljudi kreiraju, meni je to fantastično. Subota je bila vrlo živa i možda se to ne vidi točno na svim snimkama, ali bilo je jako puno ljudi i mi smo se bome naradili i bome smo se i umorili, ali je bilo tako zabavno. Rano si započeo. Ja sam trebao. Dojmovi. Mislim da je bilo cijeli dan, kviz mi malo Meni se svidio. Lila, pa nemam pojma koliko sam dobio, tiš sam, nema mislim ima nek 50 pitanja. Malo me umor hvatio i to je to. Sve u svemu, pare smo zaradili. Za kraj dana ja sam otišla na prezentaciju o cosplay materijalima koju je držala jedna naša poznata cosplay umjetnica Purple Toast Cosplay. Nakon toga smo se brzo pokupili, ja sam održala svoju tombolu i bilo je vrijeme da odemo doma i nekaj pojedemo. Picen. PandaCon, zahvaljujemo. Drugi dan, slušamo komentare. Današnja prognoza, zima, kišovito, nadam se da su jedno dobra atmosfera. Loše vrijeme i niske temperature su definitivno bili glavni razlog zašto je toliko malo ljudi bilo u nedjelju naspram subote. Bilo je par zanimljivih točaka na programu, no nažalost ja nisam ostala na njima pa zato ni nemam previše snimaka od njih. Mi smo se u nedjelju fakat rano pokupili jer nam je bilo zima, bili smo gladni i umorni, pa so par zadnjih klipića za kraj konvencije. Zadnji video dana, mi smo doma, dosta nam je. Dojmovi? Da nije bilo kiše, bilo bi bolje.
da nije toliko hladno, bilo bi super, ali ne želim se prehvatiti. Da, tako je. Nama dosta, pametnom dosta. Doviđenja.